Shet thiam har mei chia episode thumna jek tu beki rafaren thei kanin nai ton na chuan ka chakna te chu labo zawin ka chaw deuh hmula akut chevel reng chuan ka khel bora domin ama nai le zwal tur chuan min kwa beta ka om bora chuan fop niam thla zelin min ma mo ngoi ngoi ti alan tir na chuan phurna min siam be sot boxi ka korhak chunga chuan zen lutin akut longin ka taksa chu achu lordan dana ka muya bok chuan du tho zetin minron fop le ton tona ka thiam anga kalo chan let ve zela wang chuan min fop war zwal sawa tho cham lek leka kanin fo nu chuan in la sang lekin hetiang hian mangai na ka chen pui thei che ni josa I thei ngil thengin ama mi zong zong nen kei ti chau lo chu I thei ngil vek thengin chutia jos ming a soiria chuan meng chuakin ka thunun thei lo eng thilin emo min zemvel che chiaina ti bo tur chuan ka khap sak saka akut le mui ang makin a o chuan min ti tuiral theya kala nei ngai lo zau thau na mak tak mai tuipuya min shoi lut thei hial bok ma na room hok pa in ka kut pahni chuan kanem sona min ka sanro ka tiloi deuh rata Hazel a o chu a fia lo ve hle a min ma mo ve thawani ti chu phalo mai te nilo ti in ma ni in za pui zet hian mai ka hopa ka zaklu tok hi ka a thei tak nial don tunge bumi tuma Matthew tong chuak chu a kha fak mai a in thunun le der to ti ka sha chuan ka chi ai tul tula chang lova ka ngoi reng ta ka wang chuan ti sathil taka me che so sang chu ka she ve bok za te rangai lawang ati de moka intur omna lama chuan a pheita a zak tera min nga yamo mi pa kala mut pui lo mai ne lavin voi khat po ti sathilin ka nai ngai lo min du tu ka mulo po ani bik lo kanu in ka pa boral nuwa tharei lo te a mi padanga uma a fanu min tha tham chak pha a kha thil ka shat reng na wang khan in lai chin na chung changa ka ngai dan hi ati dang ta vek zo ka ni chu ero shatir ka tum lo do kana champagne ka thai ngil to chu la in ka in zo ta veka ton chat ka nei lawa ani ang experience nei to in min khem te chuan tunge nel theyang kamuto don ti in Matthew mit desar chu ngai sak om lo tak yang ka ena ka in thunun thayani ti lantir ka tum hle bok muta che engtik thenge min nar thayang ti ka sha cha khop mai ti salin akekor ipte chu azena chu chuan amal pian mang chu tilang chiang le zwalin zau thau na engemo tak hian min fan le der to thin phudot tot chung chuan pindana chang chuang ka chuak ta a Matthew thin ur mel chu ka mu man zeu wangin mi pa a chapau na ti che saka om mel hi apu in ka sha mak ang reng takin chumi zan chumin ti boy tu om lovin tui takin kamu hil tat min zui ka ring deuh kha ania atuk jing ka har chuan tukver kong ka a chuan ni zung aron lu chia ya Matthew chuan office lama pan to ka be sei hle a office chu penthouse nuai chia omani ka ring bok keyero monday atanga na zom chau turin menti a weekend ani bok nen chul hadam na hun ani mai thut khom na pindan sana ka en chuan dar som ari der to a kamurai hle mai asa thlak zok ni zan lama chaw ka ei du lo vela karila tram to hle mai chaw ka chunga lo ding ka mu chuan ka pen lai chu ka top chota Donald Challoner apartment en kol tu chu kalo thengil min der ani palian takani a Matthew ai po in alian zok ma se a mil chu soifia thei chi ni po in ka shelo a thalo ve thlotani Good morning Mr. Donald tia nui sangin ka kut chu ka phara Hazel Kate kania tungei ni chu ka shalom miss a o po chu athum tha hle mai Matthew noya thok om takani daria ta breakfast ka chop chena mutti ri turi nei thu Mr. Faulkner na soya I thota yin breakfast e tai chin reng em ni ti hi se thei la kalo mu tang Miss Kate athile a atong dan chuan kanuya ti za hle mai
nui chuak lo turin ka insum na satangai vewa a breakfast chopuna ka ei ve man lo ani chuan ei lova ka om mai ngai don ti min shilna ani mel ithil ti lai chun zom zel ro ka ei tur chu kalawin siam ve thailom ka ti chuan lom lo ti sha teu tak hian angoi ngula athu nei na mun chauka atanga nor chwa tuma min ngai dewaniang mathiwa chunga om ve takang mo a om ngam ka ring hau lava ani chu ma ni thunga takal chin ani a tuman andal ngam lawang ma ni chawa thut khom na pindana breakfast ei chu a kho har thak riau hian ka sia a mathiu te shep hian ka ngai na thil la ka tangin min pot sanga ka flat ka na le bike khengin ane na thok ve tura min du na chan hi ka she thiam theilo ni zana thil kheng ang kha thlen tir to lo sham ka tum tur ani ka tum lok dan lir hian tun lai chu ka oma a ha thak breakfast ka ezo chuan trei chu choin chokalama ka pheya Donald tami zia chat chu ka tum tur ani he apartment a hian ka om ve don ani chuan thian tha atal ka siam tur ani tin ka chho ve du chang po a Matthew ti boy kher lawa ka ve wa thainan man choi ho tur bike om na te po min ko mu thai mel ma na puinga yam Donald ti turinga mel riau ngai le ve mis kalome atia a o chuan ngai no be fashion lo ma se chu tianga ti zam mai thei ka ni bek lo jang wa le ram deuh mak hian ole chu chu idu dan ani chuan a tha lom ma se engma tilawa mai hi ka ti dan ani vak chin lawa Mr. Faulkner chuan lancharon ei donem katia don lo miss ti in Donald chu athawa a chen na hiang kapu chuan thil e ngai manglo a tong chum de muk chu shelo derin ka belui ve zela ipu hi ti boy lo sham ka du a kamamo tlema song la mangai dona manchoi ho tur bai ke shelo mo ka ti chuan mak tilu tuk hian ameng phok waka ma se are le wat thau shat te chu sia e ma se itana chaber lo mai theiani imamo ta viawani chuan kalozon sakang che ative ta thawa tlem chuan ma ka son ve shete Donald chu kal sanin ka ruma chuan ka vei chena tun ang reng hian mal le kho harin kala om ngai lo ka chung te ka kal san lai po khan chel takin ka om chin kha ania Jos tenu pakianga lim takin kanun kalo mang chin ani kha tuna chuan mel shat lo kara mal le kho har takin na ka thok don chu ania ma ni in khonga ina in ka khat zauta vek zonga ni hi ka tuar azaw tan to tat inti pau khau angai thar tak zetani chaw zetin ka sam ka toya inti thoven ka ngai tak mewani ka bawruak hi phi arit ma Josephine la chaang office sakal nge yin ka ringa Masetorn office ka va phone chuan Joseph secretary ka ai o tu hian min lo changa Jos nen min in biak tirin ani po chu a o adang ve dewing ka sia kadam chathule Monday ana ka zom don ti ka shil chuan a tho huaya Hazel min puina hiang kalom tak zetani kala rulet vekang che aron ti hul haka karon ti boy che em zana kanin bele ezok ton em ni office a chuan thil soirem chang lo deuh tlat ka ti chuan ka man don tlat lo min she thiam ro atia I man don lo mo ileng chuak ton em ni thil dik lo chu a omani bekam boral nuwa khan office kala achwa ba kha achwa ngai reng si lawa Hazel rem chang kanin bedon nia tun chum chu min she thiam ro ti in phone a off daya chuti lai chong kong kalama changin thoma lo oma kawa en chuan kongka a Matthew chu alo ding reng to amit meng pomuk rai chuan chiang takin min en bok tunge ibiaka ati thum chaka Josh dot soi katum zet na in rul ka tile talo Matthew mel hanrum ta deu chu ka murenga tun rum chu ka she thia mangche I benon le ni chuan ka ti tur chu I shat kha vot trai hian ati a ithu soya piang zom tur chuan min bei sei hau su du ka bia ang min hial ka zonga I khos saluya ni chuan zirti na pek che ka chak veu china nia du tak
a mel ngei om zet chu en du lavin noi lam ka bi tlata chu a huat to ka tling viawani ka ring a tong chuak po aram deuh maka i housekeeper khan lunch ei turi ni howak ngai lo ti asoya nge do to soi jok inin chun pu tu khop mai tuna lem iron hole boxia ner sak chunga ka ti chuan keima ang bok hian apartment a hian athuna izia ka shil to chekha a thin tirim hau suang che lunch ei pui tur che eng karon ho a in siam na minute som huni nei ati deuh maka nang ma engkal mai ro ka pe velem lo ka tong chuak chu nau panglung oi lo ti taw te po a ang don don alom le ama ngai sak lo mel tak chuan kalang lui tlata nau pang che ang mai hian om te su I in me lawania in chei te chia mangai lo ke kori hadon nia ti in min chwa san ngal mia ami ze shet thiam har zet hi ka kham hlo ke kormo ka hak tur theng a soi turin tunge monia in sha chip le ke kor hak te chuka du thu samalom a soi wang kher ni lavin ka ngai nat ve wang zoking ka ha ang ka in thak zo fe ka chuk ve meu chuan minute som aral dai to hola min lo ngak reng to a cream rong jacket a hak chuan avun ni sa em chan ti shat taka sen uk khar chu atilang sar hle a koton thau jeans ke kordum ha in ain me tak zet ka hak tu she sa ang shimin kanin thuam dan la chu ain ang hle le ngal apartment ko ta kan chuak chu makti in ka khek raya Redfall company siam bike nal zet mailo in hung chu mit khap mi alavin ka ena ka oi theilo he pa hi bike ka ngai na lawa ti vela tuna lem ka ma a aron da le si khalatum chu ani em lawang chu ti khani ding reng don nge kankal don karila cham to fiawania mathiwana ti chuan ka phusoka o a ka ham hai ve kalom ka khali phal tak zet mo nui var varing ka changa engai na zia ka shalom ma se ka thu lo chuan khoya ma ikal tura ni lo ti in helmet chu akhuma ka ring renga enge motak intiam kam na om lo chuan min man tir ka ring lo reng ani khalala tum zui ka chuangam do ni moni le I khala chuang ka tum lo I thiam ti po shat vani su ka ti chuan ning ti shat zet hian lo chuang vat mai te kan tlai zelania in tur no dom ka tum nen wai nemo brandy emo chonnulam ka chol boka kallama ka phur chenga hola me ro chu I khala ka chuang thongang a thaim ti in min hui zawa ril runam fashion lo chuan anunga chuang kalona a khal ngam phot te chuan ka chuang ve ngam om e mai ka kut chula in a konga min ko atira a helmet khum chu adum le sen ania a in ang chia kan khum le ngal kan thom no ha ka in ang de box nen kalo gym ang chia kha ni ma ing ka sia partner chelau zet na ya right vel ka chak chin ani kha Matthew Bulker chu ni lo se chuan hei a hian a nuamang mole kan tlan chuak che chu Matthew nunga chuan bein nget zetin ka ko a atak salum na chuan min urdeu ham nen nuam ka ti wang hle mai ti hian omreng thei se bike khal chu alo thiam te me mai karen phak bakin a thiama ka ha damin magdeu hian ka tha amwang hlia mai akianga hiang him java in shat na kanei tat peka ke hian kalo thalel ruviau to zokem ni Roberto's restaurant a lunch kan ei lai chuan bike chungchang chu soi ka du hle a ma se ti lom har tak anga kalan atul ri tat alaka karil ruput mang nem tial ta hi shat tir katum lawa Hazel Kate milu lulle vot rai kani na kha lan chwa tir katum ve fan ani min shoina restaurant chu achangkang hle a min lo don sandana le pindan moi tak chunga do kan chamber omna amin shwai chat dana chuan Matthew chu akal ngun thokhat hle ani ti ka she thai mai kan ei du song te kan cha nu chuan ngoi rengin kan chua wine kan in lai chuan in tam ve hau su holama bai ki khal don kha Matthew chuan nui in sum ti shat zet hian ati a oi rui khoping ka in lawang lau thong su I apartment chu him takin ka thlen pui nge yang che ti in kalo chang ve vata
lom thu po min chili tum me alawani mo Hazel ilu lul ve ngot mai kalome bike nal zet min mantir don wangin mat ti el zeta kati chuan anui suk ringota me chenal zet le mel thatak na za om tak nei ve box si chu engwanga ma ni pola car nei lawa bike nei tlat sok nge ini le bike ka du sok ti na ni mai lom ka hlo mila ka khosa ka ngai bok ka ti chuan amita min ngai san ni om tak lang zui chu ka mumana ma se arei lo jos kan lo apetam tok lo che emni nge khoral na dangi nei jok abial nu te chukar thatak le sak ve om che nya ti zui la in aner saka kamamo chu ka nei ve e tin midang puina tel lo hiang ka hlo hi ka kham to kalom kalung oi tok kar tel lo pu in bai khiang ka du na mun min shwai thleng ve thawania ti in kanui de saka ani po in chathiam mel tak hian min thlir wangwanga kaning kar chuni dang anglo takin anuam juria wania ka in tha dul ve shet bok darling ring zataron tiri wang chuan kan hoi chuak dun wata keli Matthew chuan ti in makti mel apu boka Kelly Bellison mi a berpon henu hi ansia ang chumole model lar le mel tha kha ani miawa Matthew wa mei huang tau zet mit meng sing ngal mai chuan huat mel zet le tham lau mel takin room fashion in min ena ka hlau lo chiang e mai a aya rumin ka met leta kanui lui deuh kher boka Matt darling ilo let le to ti soi lawa Kelly chuan met lam hoin no zetin atonga ishat ang hian lunch kan ei meka nakina kalo biang cha Kelly Matthew tong chuak chu anem fashion lo keini ila ka kal sanda yang mole Kelly ero chuan enga ma ngai lo ni om takin chair all chu pot chuakin aron chuwa hemi te in tuat vel motor hiang ka om pe te ulo impani kha lo e chun zom ra o karil tram to tlat lo ti in kading hloaya Kelly chuan mak min ti mel zetin ka kal son lai chu min thlir renga Matthew ero chu thin rem in zoom ti shat takin angoi ngul thung darkar chan velek kalta a restaurant kongka amin lo dong song tu te khan min en reng ti ka sia pangai taka kalan anga yani ka pe lo chung min shwai chhuaka abial nu model alo tum wang vekani kha bike cha bila chu min pe box si lo taxi ka man nge yangai don ani bike ka ngai to chwa vele ka ding de wang wanga ka khal ve cha ka sin le kan chwa do na ka phur ve te reng nen poilo hayar tur ka zong to mai nyang chu hetiang muna chuan nal fe changkang tak takatam om e mai kanung lama changa zoi fia taka chongji ka shata wang chuan mong changin ka inhera Matthew thin rim mit meng nen chuan kanin ma chon taran mai cha bi sumin pe a ho ang ti deuh mokin engma thil dang soi zom tum lau ti shat takin ngeng fashion hian bike da na bula chuan akal pheya kan tlan chuak cha chu ngai to na dang ka nei thut ka speed ti sangin chak mang khengin ka tlan puya lo thei lavin ka konga nget zatina ko a ka plan pakhat chu a lo tling ta phot min kwa mai lo chuan a tlamaya nga sin tlan mong de ro inun na khai lut lo wang po ni lavin ke chuan dam kala du nia ring zeting ka beng bula aron tia ka tlan mong om lo chiang e mai a kan lunch boruak abial nui na ron ti khola wanga shemna ani hi a hlawa ni chuan a du le zuang tha ang miang a ayu chaka khatlan ngal lo Westminster Faulkner Building kot kan thlen chuan Matthew mel chu tau ho tur ang mai na dur khupa ka ngonga re mai du mela putlat laulo tak angalan tumin ka helmet chu ka phela thil ti kholo le mi run lu hi chu ithiam vengot mai tiram mukin private lift lampan chuan min kai dor dora amma lok kha chuan kanin ngai ve tre pasin le khanu te ship wang kha ani lift chunga chuan min nor lotin bang ngeng chuan min nor beta zoi muanga li fa chaulai chuan dimna tel me lavin min ron fop nok noka ka thei to palo indangin chu chuan a thin rimna abel cha sau ni ngei turani ka kut pani chu mer kopin chunglama min da chau saka min fop chunjom le ngal zat bok
ka thin rim ril lu na box si chuan kalo swal let ve ata min thla du der lo enga tan ma angai lo ti shiat zet hian ka ombor chu akut ol lam chuan a tham bora angala ka pet sak chor chuan min thla chiang kher mai kol sen lutuk engtika ma ikho sajia hi ka she thiam theidon lo ni hi isha thiam kher angai lo ti na ni chu thin rim okhur dar tarin ka chang let ve a office ka kal le mayang ibula om hi hun khoral na mayani ati supa om lo mai ro om turing ka som chela ani heklo ka chanda na wang chuan anir de usoka apartment a tlanga lang che khoya ma lo chuak su ka thin rim na hi chau chuak tak tak palange bike neng khan I lo chuak ani chuan soizom du lo lui ngatin leaf kong khar ain hon vele chuan hoilet hau lo hian a chuak ngal nal nala athin ur hle ani ti hairwal ani lo anu loka chuan apartment chu thlengin kan eitur cha po emu malman lova restaurant kan chwa san kha restaurant alo om ve hau makti a hlo viawing karing Matthew shelo chu khami muna khan antam lo viawang keli no kian nan min mang chu ani em lawang chu mo apartment chwa san lo tura min ti chu zom ka she viawna in voina tan chuan a thing ka tirim tam ve tok to bokalom ka du tok thei to mayang chu kanoi ru saka reife ruma ka in khung to a dinner pe ani to thu Donald tan kongka changaron soi chuan pe lo zeting ka tho chuaka lunch ti tham ka elo wangin karila tram tak zet to ani chauka lampan chuang ka chuaka study room atanga lo chuak che Matthew nen chuan kanin sulo chau kordum le ke kor ain me tur taka hak chu ka muthuak man chawa en non du lavin ka kaltang lui mak ka hnunga min run zui ti ero chu ka shiat na thazam te hian min shil thong kan eitur do kana chop mek tu Donald chu bia in Matthew chuan afaka ni dang ang bokina tui mel le mai ti in karil cham bok nen Donald thil siam chu ka ei chak thar tariaw maya an pahni amak ti tur khopa tamin eila ni mai lom le sanga kan phei chu atui tak zet ka play tami ka ei zo meu chuan mak ti mel zetin Matthew chuan min lo en renga atui ka ti te lul nen ani chuan a ei tlem ple ti ka muwa su phei chu a khoi lo shim shimani ti sha takin a bol chu alo la khat papa ka play tami po hi ei theyang Hazel por takin ei ro me chena lo hlawa in sum vel hi ka ngai sang te chiam lo atia chiar ngen chan chu ngeng urin mit meng sha thiam har ze thian min ena ka ei tam tok to viau ti chu I mu ing ka ring coffee ka lo thit don che mi ka ti da ya bungatin hetiang hian inel om lo chin reng nge kabula tiang mi je hi nei jok min chui na kha ana khop mai ti in akelam chu abi zewa I phu tok che ani kha ti in a coffee tur chu ama a chuan da sakin kata ture ro chu kengin ka kalson da ya kanuna alolan ma kha chuan nula vot le ngoi choi ma ni endu zet kha kania tuna chuan ka thin sia in thunun theina ka tla cham tel tel zelani ta khi idin munnom na tur chu nang ma a hian in ngatani kanung maya Matthew chu alo ding reng to a akal son thom ka shelo reng bangalem siak in tar chu mumia lavin ka mel wanga ka ngonga min thokhum deuh ham chu sia in ka shok chu atot deuh upa hetianga kala ka ngonga ne isel chuan ke hi ka inveng rei thei hau lawang ka thinlung pindan kil khata hian Matthew hian muna changti ka sheru kiau to ani po hian ti sathil tak chuan min po atum hle ni in ka shebok ka thu angai omdon lawani chuan Hazel nang le ibial pa Jos chunga hian enge ka ti theilo enang che met trong chuak chu a hlo om ma ani enga ka bial pa mo ve che hian ka in soi fia don chuang lo I secretary ni ba khi tum dang ka nei hau lo I mi mal nun ka ngai poi mo hek lo kanuna in rol tumbik su ang che ka ti ve maka vo inai om dan te kha ka ngai to chuan secretary thatakini ti ka oi lo rum ka ngai dan ang lawa ikal lui ani chuan thon company hi ka ti chevekang khau deuh fak hian atile a ine na tho karem ti chan hi company le Jos wang chawani thon hi iti chiani chuan keipo min ti chetel ve ti na ani athin ur thok lo la hok chu ka haider me
thung enge mo chen kan ngoi wang nu chuan ka chau san mayang che zanin tan chuan kan du tok thayem katia du tok lo te in rang zet hian kaban je ka chuan min ron mera min kharo nilove kala du tok lo ti le min khoi lo na tura ka kut phar chwa chu Matthew chuan min lo man be sak le ta min mer na to hle boka mani in khonga ina nei deuh thutin kamit tui chu atling papa traplo turin ka he ka pet fan min dodal tlat hi to te Hazel kanin hip ton dun ve ti hi pomla hun nuam tak kan mang dun thei rengalom oril le sexy ru deuh hian aron ti a karil ru nem tan dan chu thunun ka du viau na in har lam shetani email cha in inal tak setani Hazel do tak ti in alama min pot nai sawa inal tak zet tinon sapin kambek vel chu achula zei tak le thiam takin ka taksa chu achul lora kalodong song changal hle chu ka in horum rum mai in control tu ro chuan har sa ka ti hle thung ril ru fim chia le thashiat na te chuan min tho bau san zauta ka thi sen kal te chu lo dang lamin in veng turing ka taksa chu fui ngel ka tuma ma se ka taksa chuan du dan te lo nei ve in kanin kara thil om min hip em tu chau chu angai to tlat to Matthew chu mel chawin amit meng tuifin riat ang maya pamuk rai ti sa chak na wanga phel phang mai chu ka mel wanga akut chuan damte hian ka khabia domin forem turin min kwaida khleka ron kun nyamin dam le ril rai hian min fop ta wanga akut le lam chu ka samkara rolin kasam kil tom na pin chu la tha in kadar vela kasam chu atlathan nianga Hazel thohok chungina ti a har sati chunga tong chua ka ang chuta lokun niam le in a in thunun na te chu ke cheta ni om khopa war le du tho hian min ron fop le tamol mola karwang amnal thar mai chu atak sapian le khautang mai ngeng chuan min pot beta in sum karna nei me lavin kalo chang let ve zela ti sanom na min fan che chei tu chau lo chu thil dang reng ka she thei ta lo ti ring to ka khului ti shiat zetin thoma ron omta Matthew ang chunga chuan kaloding khong ut thong she tak chunga min fo na chu thla in tho ala haka min ron ti boy tu chu tu po ni se hoi hom takin ama chon hau lawang ti kalo she mai in eina fel ti fel tur le zanina thil dangin lama mo don le don lo zo turing kalo kalani sir thil dang kan mamo to ri lawang donal Matthew chuan chum mukin alo ti a chu tianga a in enkol tu in min ron ti boy chu alom lo hle ani ti soi chwa kher ngai lovin a sha thian thai mai Donald tan kan eina vel seng fela a chwa nu chuan kalam ron hoin Hazel karuma in thiar film te ang kan zo man tak lo kha chun jam du na kala nei tat te en kabana afwanin a room lam kan pandun ta a maktak mayin nial du na thinlung ka pumi alo ka shiat ngai lo ti sanom na kha tem chak na ka nei tlat nya mole Matthew kyanga hi chuan kadang lam zel mai zonga ni hi apin dan chung chei dan chuan mit ala hle a alai taka khum zau zet chu bedsheet sen dukin a in khu dul boka khum chunga chuan dimte amin chutti rin min fop zuile zata in tha dul naking kalo chang let vele ton bok min fo kar laka chuan kaming alam sap sapa ka kor hak phelin ka ombor chu akut longa khoin ami to na chuan ka chung ril thengin afan chai the Matt room che chunga ti in ol sam takamin chul vel thainan kalo in siam rem ve zela inal tak setani Hazel kanula lo kop to te ayin ka du che in imi zia vot rai mai ma ni in control thei ini na hi ka tu in ka ngai sanga ikianga ka om lo chang te hian nang lo chungai to dang ka nei thei lo atok ri e tu na tan chuan katia asam dum hlap cha thatak kara chuan ka kut rolin ka khoi sak niap niapa Matthew churon dak chuakin min ron ena atok mo ati thum chaka fiam ka chak tlat o ni e ti pa in a muya chuan ka fo sak zewa hun chu kan la nei don chawalo Matt zan khwa in kati chuan
met mel chu lo eng ngal sarin in sum kar na om lo lek hian min fop le a akut po a om mai lo khoi tur lai she takin a chet ti renga avahlim om tak ani dan tur chi ani met po chu keima ang thawani ti a thok dan mumal vak lo atang chuan ka she thei mai Hazel do tak ka oi thei lo tia phun sapin met chuan in lak shan nga la tuma ako nga kalo kwa beta a mela in thiam lo na akhat chu ka mu ilo la thiang hlim reng se Hazel kalome amma saber kani wangin athia keipo lung oina fam kim nen ama chu kwa le chel chungin kamu hil ve ta a